Kimbevo mosi ya imbi na luzingu ya beto na bubu yayo na kufa bantu mingi na insi ya vimba. Vula matari yo kitalaka mavimbi mekusolukano ya kupesa mangwele ya ofele na bizunga nyonso ya insi na OYE! 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 Louvune, ame triché, plein relevé, ame ambabale, ame kubona yao. Yame tala beno ve, beno luta, yaki mambo na beno. Mame pelisa, ume ambabale na mpila ambote. Ngekela usepena yao. Kanangezi sabakati mutu simbaka yao kena kimbeva corona. Ngememona, ngemelo sabale, ngemekufua. Inki mambo ya idiaka, corona kukangama na bale. Mekanga nge, na mpila ngeki na wonga ya coronavirus. Ngezo la kulanda mbala na ukwenda kubaka mangwele. Mambo bantu yoso kena tuba samu na tata mbala. Tiendi baraka mangwele ya COVID-19. Yake ya keleka, na kifulu ya kulutisa ntangu na ngena kutushe na oli. Samu na ngingebe kwenda kubaka ve mangwele. Mame pelisa. Mekimisa mambo teve? Muke vingila ti bantu nyoso kibaka mangwele. Nanima, mukibaka nkano. Bampangi ya Luzolo, kukitanina na kubaka mangwele, metala ntete ngeye. Kanangeme baka mangwele ya COVID-19, ngeke kitanina na nge mosi, yengeke tanina bantu ya nkaka. Bubu yai na RDC, bantu kuluta mafunda makumi sambwani na zole, mezwa mangwele. Mafunda kumi zole na tanu na bau, kele na Kinshasa. Yai kile luza isu ya AB Communication. Samu na kulanda ye kubaka yao, beno kwenda na www